BMk Uju Production inkulu weekend ikonakele inde kakhulu njengoba indlela inde ngayo izinto eziningi ziyaphithizela ziyenzeka. Lalela ngana kwethu yabona manje sila eAdams asimenyiwe siyazingenela sithe masidlula nje sabona izintombi ziningi sathi hayibo kwenzakalani la asithi shwi sibabonke ngabe khona inokuhle abeza nabo noma ngabe nje basivunulele nje bona kodwa ke sizokuzwa lonke konke la ngaphakathi ake sithi shwi sibheke ukuthi imali ichitheke ihewe endaweni izingane ziyakhala yini. Amen. BMk Uju Production welazi udaba ukuthi noma sisuke sifuhlelekile siphosekile kodwa senza sure ukuthi abanikazi bomcimbi siphuma sibathintile siza ukuthi ngabe kwenzakalani ngempela singanishiyi ningazi lutho ukuthi kwenzakalani. Siza sikubingelele sikwamukele kwiBMk Uju Production. Angibonga kakhulu ukuthi unginike ithuba nokuthi nifike nje emcimbini wethu wase-67 eAdams. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi omunye umuntu uyalazi le voice ukuthi ayibo le voice ngiyayazi awuzethule nje ukuthi ubani and abantu bakwazi ngabo. Nikhuluma la nomams ngwamjwaha isibonga intokazi ke le enhle nazo zonke emhlabeni eqhamuka le mthono wesipofu kaFokuseni la ngizala khona uZulumozo lo usitobhale uqhafasi kodwa kwena zombeza ngaliphi igama lelo nje uzolikhumbula you know ngenithandani ngiyabhubha yini uyangithola kwintozo FM 101.2 FM. Siswami njengoba kuhlangene la ngabe kuhlangene la kwenziwalani la namhlanje. Into enzisahlangana namhlanje ukuthi ngiyayithanda isinto ngiyathanda ukuthi zibele emasisweni ikakhulu noma sikuyona inyanga yamagugu ila sibona khona ukuthi nathi singobani sivelaphi la sivela khona mesibuka ezinye indawo ziyenza lemicimbi uzibuza ukuthi bona benze kanjani benze sina sohlelwa yini ngathi ake siqoqane ke siyintokazi sihlanganise intokazi zase i-67 eAdams sigubhe lo suku la namhlanje uqoqozela abantu abasha ukuthi baziphathe kahle kusenzeka akhona bathi akusenzeki kodwa thina sithi kusenzeka uyazibonela na ukuthi nazi ingane zethu iqhakazele ziyenza namhlanje ukusebenzisa sibabizi mhlambe nje amazwi ke ongawadlulisela kwezinye izintombi ezingekho la namhlanje nje lezi izintombi nje ezala eNingizimu Afrika ungathini kuona. Ngizothi kubona kwesinye isikhathi khona umuntu Zulumozo sesilalele thina sengenzele kwadlula lapha ngizothi kwena kulahlambele ngakufelo ngizothi kwena ke yabona nje asithe namhlanje senze kanje soqoquzela abantu abasha ukuthi abaziphathe kahle usakwazi ukuthi uziphathe kahle ngiyangithi mengikhuluma nabanye abantu abasha ngibatshela ukuthi kunengube ezinhlanu ekumele ukuthi uhambe ngazo eyokuqala lo ngobo leyo ukuthi abazali bakujabulisa ukuthi bakwenzele i21st eyesibili musu yakwazi utholeke imatric dance uphinde ke futhi utholeke igraduation ebese ke uyathola ke manje ke ne wedding dress kukhona angithi lapho ke mususola ke i-maternity dress yesihlanu ke leyo usushadile zinhlanu lezo ngiyangithi engazimoyilanelisa kanjalo usuhambe kahle lezi ingane ke zona zisasethubeni zizambise kanjalo kodwa uma ngabe sekwenzeleke wena kwakhona la ukhubeka khona zothi kwena phela akuphelile ngawo usangenza usangaqala kabusha asibuyele emasisweni singalahli singakhohlwa ukuthi sivelaphi siphumaphi siyapi la siyakhona asivuke sama-Afrika singiqeqezela nakhona kubantu ke abadala bakhona ukuthi ke ake sibelene emasimini umnotho ugcwele emasimini one home one garden noma kuthiwa uyabona ukuthi indawo yakhe incane ungathatha ngisho amathayi ukwazi ukuthi utshale kulona kube khona okutshalayo na kube khona into ozokwazi ukuthi ke ukwazi ukuthi uyivune ekhaya seziyabiza izinto ayini sibabiza izinto esikwazi ukuyitshalela zona akayibe emasisweni bakithi asibele kudala sibele nemhlabathini. Umhlabathi usavundile umhlabathi usakulungela ukuthi ungatshala sisiwami nokho asibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu anibusise mesenamba niqhubeke njalo nje nimenze nabanye siyabonga umsebenzi wenu muhle kakhulu siyabonga kakhulu. Ubani wakabani and ngiyabona ukuthi ufake neziqe ezithile ngabe khamba kanje. Ngunokulunga wakadlamini iziqu zami eza miss wale ward ward 67 ngimele nje iward kwimicimbi kanjena ngiyahamba ngibamele ngikhulume njengade ngikhuluma nje nezintombi.
Ukuba intombi kusinikeza umdlandla omkhulu kabi wokuthi kufanele uzigcine uziphathe kahle nala emphakathini la uhamba khona ube isibuko esihle emphakathini. Siyabonga ukuthi nike nafika nje lana yabo kwinto yethu enhle kanjena sisamantombazana asakhula yize noma nami ngino 22 akubanga lula ukuthi ngigcine kulesikhathi lesi ngisayile yonto leyo enamehla awu3 phela kwazise phela ukuthi hayi kwabanye bethu akubanga into elula. Kodwa nami ngiyabonga ukuthi angisenzeli omunye umuntu ngizenzela mina nesithunzi sami nomunye umuntu obonayo ukuthi hayi kuyahlaleka ngentombi. Usuku lukhulu kakhulu luhle kakhulu nangokuthi siyabonga wonke namathuba lawo esiwatholayo ukuthi sigqugquzele ngumntombi bethu. Umntombi bethu kuyinto engaba ifuture yethu hayi ngoma nakho sithi singcono okanye siyaphakama kepha ngoba siyazazi ukuthi sifunani nokuthi sifuna ukuyapi nempilo ngakho kubalekile ukusigcina. Jabulile ukuba lana nawo zonke intombi ngiya enjoya nje kumnandi. Ya, ngibona lokho ngingakusho. Ngane kwethu zonke izinto ziyenzeka ngapha nangapha kuhle kumnandi nathi besikhona bakithi lichithekile ihewu zakhala ingane kwajatshulwa wonke indawo wonke umuntu wajabula omama wajabula obaba wajabula obhuti wajabula intombi ezikhona la bezigrade nawe sisibonile ukuthi cha izinto ezinhle ziyajatshulelwa la ndawo futhi ke ziyenzeka la kule ndawo siyiningizimu Afrika ngiyanikhulumela mzansi Afrika ukuthi cha siyabona kuhle futhi siyajabula uma ukuthi khona intombi eziqhubeka nokuzigcina nezenza kahle zingagcini zenze kahle emakubo but zenze kahle even emphakathini zizigcine zizintombi. Sivala la nathi BMk Uju Production besikhona njalo khumbula enkundleni zokuxhumana Facebook sikhona BMk Uju Production, YouTube BMk Uju Production, WhatsApp sithinta inamba yethu noma usifonele sokwazi ukuthi sikhulume nawe uma ukuthi nawe uyasidinga emcimbini wakho. Sivala la namhlanje. Let me love you and leave you. Bye.